started singing on the road, and it started like that, where they form a group like that. So it's something you grew up with? Yes. Yeah, now 29 years with the Malay choirs. So for me it's a great thing. I think I'm going to get another few years. Great. Well, and then you must pass it on to the young ones, right? Yeah, we mix it. It's got a lot of youngsters in our group. We form a youth group within the Ottomans. And they taking the team forward. Wat my jonger voel. Dat is 'n baie goeie gevoel om te dink. Dit was gestig in 1938 aan nummer 77 Balstraat. Aan 'n armoedige huis van die wat se naam Lucius Isaacs. En van daar vandaan af, die naam was gekies as die Cape Malay Choir Board. Koor in die Kaapse Malay koor. Ons is van jaar so 76 jaar oud. En die raad self is 75 jaar oud. So ons is eintlik ouer as die raad. Ons het die span geërf van ons voorvaders en ons het maar so aangegaan, want my oulede pa was ook 'n leier geweest in sy dae en hy het dit aan my gegee en my seuns is nou saam en so gaan ons aan. Wil julle mense regtig sien hoe ek dans? Ja!